apa boleh ibu suyan terjukan wae dungan apa emas ibu asri seeko cak dungan pisana pisana lorong sekereng ame soro kelang sekanien pangikarekang samangken apa-apa detekan Pak Suri Atur kaula cek lem pone mangkena tak atengka corak lebur kaula ka pangistone tak terus apesa pandaya sekar ganggo panapa boleh Bapak Muhammad napa boleh Ibu Sisi Tretan hora cukat ibu panika biar sakit rengul aja sekar ganggu kenting sekar ganggu Kenapa boleh ibu esus Bapak ane cukat ibu ane kenapa boleh arwah Bapak Ari Ibu Titin terjugan Ibu Saing kenapa boleh arwah Ibu Beni jugan salam le Bu Bani cuken Abu Sa'i keng lang keng le kerwa Kenapa boleh Mas Iip
Siti tak katinggelen nape boleh anak pangantan Nur Hasan juga Nur mulang kamakle pengkir lorok lorok sekereng me soro soro gelah sekereng mak soro kaniat le pun ikarekong sanung tapon pada teka pada teka sekarang ganggu Panapa boleh semul japak kalipun mutawa areng amule tarajukan ame ibu kalipun paidah Ibu Suya mak lek seneng sareng apisan Torejo angke reng apisan mak reng apisan tore angkep reng muljeng reng ataretan
mun badalo parluan sopajeng oleh kempang mata dadi rosak keran duh taretan kaula ora nape boleh juga taretan boleh sakalang kong hora panglatina sealatini sakanca cahaya famili mulai ke aku kantos sanunto kantos sanunto kunang kunatika hora orang esto kunang kunatika orang esto kacahaya famili sekar ganggu panitia lake bagian konsumsi napa boleh taretan sakalang orang mek paparenge arat sarat apareng sangkolan nandut kentinge ibu esus wak pak aneh juga ibu aneh keteran nele poter pali ajem pande epul liya ngajam pande epul liya pikiran nale nisarapai saking tade epul
lapon pada mangestu aki semul jema Bapak Suri Ibu Suya seneng tade pade sekar ganggung sekar ganggung gentingan Samula jame Bapak Hana Ibu Hana Napa boleh Ibu Sulaiha Terjukan ame Abu Sa'i Panika salam dari ngiring dek satu jepisan ngiring iya terada melepet dapat gak itu
Assalamualaikum Kang Mas. Rabbana waalaikumsalam deh mas. Pasir luar labang mak gempang masuk dek kadal mana pancan itu dinto deh mas. Kaulo, beten kaulo sanya menang saja ti sesanya tanah. Nyongop iro labang terak tak kalaban beda temar peteng tak kalaban tempo malam. Kaulaten katika jusir raja serancak pampak kodung sotra si bagus abu enten komala. Bukan senatin depun apa Kang Mas? Deh mas, oni ngati kada bungkana kaju si raja si arancak pampak si kodung sotra si bagus si abu enten komala. Keniko si kacampet karaton anyar karaton apotre koning dinto deh mas. Aduh Kang Mas, lanang saja tereng lake selbi nyata. Lakar nyari karaton anyar karaton apotre koning anyo na buka labang apetan kola masuk Kang Mas. Deh mas, tak kenging tika masuk. Kaja bener tika bisa nebus buru tika kenging masuk deh mas. Aduh Kang Mas, anyo na wani panebus kak dito supaya tak gagal se masuk lanang saja ti Kang Mas. Deh mas, tak buto bula dek obeng sesa banyak-banyak nah. Bentak buto bula dek mas katia gunung raja nah. Kaja bener tika bisa aguli akatia ombak kondeng tengah sagara ben akatia sampan se alajar tengah sagara buru tika kenging masuk deh mas. Aduh mal bisa katika dito Kang Mas. Lakar berinto deh mas. Ngereng tersa kisau Kang Mas. Iya tore deh mas. Sausi pakon dari pisan epon panjenengan kacang keng dek puten kau leseng kemangkin kacos dek panjenengan Kang Mas. Pon madaya tore deh mas. Agung saibu pelamerta poron mator abdi Mas puten kau lekar saking ngatur agia salah bak dari pisan epon panjenengan Kang Mas. Mator sakalangkong deh mas. Awis kudam jalan di Madinah. Nampak dek negara Mesir nantu kegadun sacarek mon bodo jiti perak lamun tade jek agem itu. Serena pisan epon panjenengan kaparingan bunganis pasyang kalaban mahal Kang Mas. Sabelik epon deh mas. Tasdik taklim hormat ilawat iman tauhid makrifat Islam. Kak dinto tanda pangisto diri pisan epon panjenengan dunia sampai akhir muga Kang Kang Mas. Pon cukup satu jepon deh mas. Wong lanang wadun sepo anom anyo nama adep ka masih wajib trepon peten kaulo ngatur aja sempebek teh kal potrepon panjenengan panganten. Mator sakalangkong deh mas. Anyo na benang satu jepon samar bakal patra panjenengan. Saing kebodo salah lopot edum saat amangkin anyo nama alum trepon potkol sakancakan nak pemuda sita aja Kang Mas. Sabelik epon deh mas rampong debune atas pangantikan ay tarima kalaban salamat sampurna. Iya tore nati ka along kude limana listrak lingkungan dinto sabetara deh mas. Mator saya buka soal Kang Mas.
Ayah
Sana
Durang mulja Bapak Suri Iko ca'at Yana Nur Asan Kong langkong juken ibu sunya Iko cak Mama Nur Asane Mama Nur Asan Bapak Amos wak pisana serta pon anong polong pon anong polong eman tak kecungile tikamban mula masanangan Bapak Suri sanem tolek pon along polong senengnya mak ade pade aja lali mas aja lali mas perkumpulan cahaya pamili wak semulnya juga Pak Kades Nurawa kong langkong ibu paida ibu paida kejungi mak pasampurna kejungi le pasampurna eman nyaan eti kau lesakan nyaan eti istirahat marga pon depak kabetona marga pon depak kabetona
wak semol jam bapak anak ilmu anak tak katikan kong langkong bapak ambu sa'i sulai apa delede bapak dayak juga ibu Elin juga Kak Muhammad pon pada bede matang icungle tika manula masanangan bapak suri mata amit tika manula mata amit tika manula perkumpulan tak ayah pak keteran nama potara Bali aja mana ipul lia maipun lia pikiran nalek niser baik sakang tadak maibakiane sakang tadak bagi bekaran nama ni serbai sakang tadak maibakia sasarangan sakang cakaule istirahat nyon eti istirahat sakang cakaule istirahat. Hadirin Bapak Ibu supporter ada bisa sampai paruh juga. Jod eti de selerepot sebolje Bapak Siri Koklakok juga Ibu Suya. Pada boleh juga Bapak Amos Ibu Asri juga de semulje Bapak Kades nyamplung Bapak Potawa Ibu Baida. Koklakok juga tak ketinggalan sound sistem Nava juga syuting Semar Besem juga Semanara pada boleh juga Kuade Putri Ayu sekak tiba pada kak siang ada makan apot pada along polong badan kau le jod eti kak aku istirahat sebentar betul dekik malam sakit betul kau le pada abuli boleh
keangkui malepor sadar pon semunja Bapak Suri juga Ibu Surya. Mulai kelak kabitan katos makin eseng keberkah lopotan ator juga pamator kacang ulangan seteja dari tinggi siapun yang teraki eseng kekurang untuk kekimun tidak para ajunan seteja tak lakau angkot sapora saya sebut batas yakan kira nakan kak dito bisawas pamator diri badan kau ber wabillahi taufiq wal inayah warida wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Family tetap jaya.